Ia nei la vaenga o le tae au, te fia mana au su e mai lau tu spaia le tusi o Kalatia. Kalatia ron mata upu e tolu, lo iesa vale e faa ma losia ia i tātou i le nei tae au. Ma neia tele upu masani ai tātou i la fonga ma tala le tusi spaia. Astasi o tala mānei o te whiawhia au ia e selemoni ma le sa o le nātura o le olanga o le tātou olai. O le tala lewe mai e tupu le whātuatua i le taulongolongo whapena ona i aile nei tae au. Ka le tionong tā upu e tolu, whai upu mua i le whai upu e iwa, lau whai tauina mo i tātou a fionga lo tātou a lii. Ka la tia vale ai. Oai ea na ia pelongia o tou, o e ua tusia i luma o tou lava mata, o Yesu Keriso, ua whasau toroina. Ua na o le mea nei o te fia i loa ia te o tou, pena maua e o tou le anganga i ngā luenga o le tula fono, po o le taulongolongo atu i le whātuatua. Tau te whapea o na vale lea, na amataina o tou i le anganga, pe whae uina nei ea o tou i le tino, pe na o mai fua ia te o tou ia me tele lava, pe a whae e moni na o mai fua. O le ua vatu ia te o tou le anganga, mana whaia vavenga ia te o tou, o ngaluenga ea o le tula fono ua ia whae ai. Po le taulongolongo atu i le whātuatua. Whāpeio e aperamo, na whātuatua i le atua. O na taua ai lea o ia te ia e whai maami o tonu. O le nei ia i loe o tou, o le whātuatua o atali i la tou o aperamo. Na i loa fo i ana mua i le tusi. O le whātuatua e tau ami o tonu ina ainu ese le atua. Na ia folfola ina ai ana mua, le tala le leia aperamo, ua whapea, e manuia nu umalava ia te oe, o le nei, ua manuia e whātuatua whātasi ma aperamo, i le na whātuatua, i ovalo mātuatua o mātou whawhitaima vi ia oe tusa o au o fionga o mātou whaitawina, mātou wala ause e alofa ma Efeso Fonoti mai, au mai le mā losi le anga waa, mātou te mawhai o na mawhauwhauina ma malama, mā natu ia i ona tā ua, maise ta māle mana mātou te ola usi ta iai e tusa o au o fionga. Whamanuia la mātou tautala, e maise la mātou whaalongo, lo lava suafa Yesu. Amene. Ia, o te manatua i asola o aonga Samoa, e iai le si aonga ngai tutonu fo la aonga o aonga i e ta ua o le School of Fine Art. Ma unana u loa i le winga o le upulea o le a picture is worth 1,000 words. Every weekend, throughout the week, e whai e i a Samen po ngā luenga tu susi ta maiti. E ngā kusi lo leo ni ata, ai sau e whamakala. E le matua le ke le laza kusi aka, ai peitai o le whai a onga le tu fia tala noa atuai. E tia son kusi e le kenge whale asi ule, ale ke ore ngua, sa o mantua ngā po awa ngalo e ke ongi. I le akar whale o. Kusi o le aka, saulo la ia leo le whaia, unga lea tala noa ma whamatala mai. Pau lava le mea le kau e lau wa ai o le whale o. Ai whamakala mai ngā, o ka se winga. O ka ni mea tā ua, o loo iai i to tonu o le ata le, a uanga o se whale o lava. Ia, ai mawhau la le tātou loko, loko mwhai tau te oile winga o le tala lea, a picture is worth 1,000 words. Peo e vai tātou loko, ua nao se loko i lau vai. Ai a whamatala ina o loo atangi ai, ia winga nei o i tātou, o le tātou le ato toa i lumo le tua, pole a lava le tātou tau mawhai. O le ato toa le tātou i loa, no inga e le lava ma ato toa le tātou poto, pole a lava le whai mai e maanga, ia ma le leima lo loko le tātou mta upsi sili. O le atangi ai, o le ai o se mea mwhai on tātou whai e au noa ma le anganga pa ia o le tua.
o lo ali e foi ma pillars po ma fa vai e fa pertani e fa per o fa ola ina tato. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the scripture alone, for the glory of God alone. I've island tato loko menga o lo wa fi ai na o ta la ia o e fa pe nga ia la ngona manakala le fia fa Paulo I fa mai kala Paulo na matua pe ko paraphrase le fa sa mo ia na upu e fa mai na matua I manino le tu singa le ata I o to luma na makoi malama le o nga vali le ata I lo to si le fia ma lo to mai moanga o le aka o ke riso na fa sa roina o Yesu na whaasau toroina. Le nei tai au te whiatala noi ate o ese matua whaapelo na whaau puina mana tua le ata. Remember the picture. What is the picture in that sense is this. Christ was crucified. O ke riso na whaasa toroina. You know, justification by faith proves that we should continue to live by faith. O le uiga tala ua wha taua mioton wina I tātou, I le whatuatua, e ao fo I la o na wha wau, o na taua mioton wina I tātou, o na ola I tātou, I le whatuatua. E vaia I le tusi leo Kalatia, ngā le lava le whakalofa, le whawhailoa ia Paulo, man whawhtai le atua, whaiupo e ongo mta apu mua, o so sa o lava Paulo, I le mea la fia mga waka ngi. What that tells us, wa mangi fingifi a leo sa I le apostolo. Wa le whawhaingo fia akire, wa makuai le lava leo sa I Paulo, kuwai nga sei whakea aku whawhtai le atua, kua sei whakea aku whatalofa mle acknowledginga, o le tūlanga atua o le atua, a sei whai atulanga oke. A le oke ngai a Paulo whai mai, wa wafo. Chapter 1 verse 6 whai mai, wa wafo. Ina ua whapea o na vavele liu e se ina o tau, I le na wala wina o tau, I le alofa tu no ke riso, ai whaasanga I le tala lelei. I le tala lelei ese. And that is not, Paul is not referring to himself. O le mea rau whakoi, magara Paulo, matua I o wafu. Whakaawa lua se ngai a kua, ma ko io ngai mai a, amene aluia, I mea umana ua atu, alova kui, wa kou o ese, wa tautu ua, le tala lelei, moni, ai muli atu, I le tala lelei ese. O le whawhika aulinga le ali which is o le mea mua o mea lua o te whia whasoi a te oe I le neita e au le mea nei whanau le tua o le loto ngalo e tupu ai le whavalea ina. O le loto ngalo e tupu le whavalea ina ai alanga e loko ngalo e te le manatu mamafa iai. E alanga ngalo ngō whia ia te oe mea o ngai e le mamafa I lo fina ngalo. Le tula o le principle o lo tale no ai al fai salamo I salamo mo fe mai e mafau foi o ia lana tula fono I le ao a to ma le po me nga le ngalo ya ta vita fionga le to se le nga e mafau ai I le ao a to ma le po e ola I le olanga mana tunatu I le fina ngalo o le tua o a mea a ngalo ona tupu le alfa ina ma le fase se ina ngalo le upumoni ngalo le fionga pa ia ale atua ngalo le aka le anga vali Paulo I e ala maka sili maka o se si fa ku se a Paulo amankara Paulo fatoa ua lua tu nei lava au le neu tu ua le tala le moni ai muli atu I le tala le se a fa pela ngam fa kupu ka nga fa ia onga ma fa fe au ma o ai Paulo fa fe nga ka ko sao. And I'm not promoting I le kako le sao. No, I'm not wishing that I onge kako sao le winga lo kala. But there is a possibility le sao kako afa pe wo tupu nga me le sao. Let me remind you this morning. E ao na e manatunatu, e ao na e alo se me fa fika o le loto ngalo. Le loto fa tau nga vale le manatu mamafa. Ile upu ale tua. E tu se marangana Kalatia I le ata ua uma ona tusia e Paulo. O lale aka, o Yesu na whaasata roina. Whanau le tua, e kele kei me ngalo ia te tātou, le mea moni lea, o Yesu na whaasata roina. O le mea na le tupu,
O le mea ngā o le kupu ngai kongo loku aso ngai, ma o langa keo isiano tangata. Mea foi le nai ala ionga o la whamasino le keo isiano. Aisea, le anga ua ngalo le maliu o keo iso. O le mea ngā le whai e Paulo i o lea, o le toi whamanatu, ma kua susue, ma lulu ina le kalesia, ua ngalo le akanku se Paulo. O lea, o keriso na whasatoreina. E aona e manatua, o keriso na whasatoreina. Let's tell yourself this morning, it was Jesus that was crucified. It's not you. O keriso na whasatoreina. O Yesu na maliu, e leo oe. Tama o Yesu na maliu, e leo oe. Tina, whaife au, e leo, o Yesu na maliu, e leo oe, e leo sesi o tātou. O le mea lea, ngā o Yesu foi lava, e iai lea i atatau, e whape nā, o na whai atua i se kala, i le whaingolo o langa. Aisea, lea ngonga ia ngā maliu. E te lei whaola ina, i sau mea ngā whai. Just living. O lo whaola tanga, o le mea fua i fua ina mai e le atua. Le ai masou sao, e le mga o mia whai le tua sa fisosoangi i le whaola ina oe. Ua ngalo e tutusa o matatou o tangata anga sala ua alofa ina e le tua. A ngalo le atua e mea ngā, a le mana tunatu o e mea ngā, e whase se ina e pau oe i le whasosonga lea, o lo vavai au kafa, o lo whawai vai, o lo whamasino, o lo wola whatustusa, o lo wola vai maulalo, pe angalo ia te oe, ngā maliu Yesu, pe angalo ia te oe, e leo oe na maliu. So first and foremost, you need to know who died, who was resurrected, who was crucified. O Yesu na whasatoreina. O le mea ngā, o le mafuaanga le nā, o le ola whawaleaina, o le ola whaseseina, o le a ngalo i tātou le na maliu. E fōlinga le malosi ma le makua ki a ma masoa la nguna o kalai e whai atu ono le tātou ngangana. Al ngā kusi e kuspa ia even le whapalangi e matua i onga i le mea ua tupu. O se mea matu ia Paulo le mea o tupu nei pe o fa ele iai la se kaiminga fatalo fai ai o sao la Paulo le kengianga asia leanga o se mea matau tia i le finangalo le apostolo o le songa le ali I fa na le tua. You can have a sound theology, you can have a profound sound doctrine and still can be deceived, but that deception comes after this. Ola fangalungalo ola le mana tunatu. Ola le fama mafa le fionga pa ia a le tua e alang kupul fatu tua le falongo longo ile talongo longo o le longo kala falongo pea na tupu le fatu tua ma losi le fatu tua na loko kele la yo oe tupu o maso fale anganga e te tea to ele filo le nei o langa ai sau le fili ma fatu I lalo tato pe ale ma losi tato a fe ma o le ma losi inga ua e loa ma e tu mau ile aka le o mankusi e palo lea o keriso na fasa Do not forget. You know, oisi mea umalava tupu tato o langa, fa fita auli, o mea le leima mea le anga, e falango lango ilo iloa, ma lo fata au o le mea moni ngai o lea, o kerison fasa torina. O kerison fasa torina. O keriso, e leo oe, e leo lo kama, e leo se manu, e leo se isi mea, e fa pe ngā onga, pe e fa tala le ai tato, le o keriso, kasi la vakaka nga oki. But only one person, e le kakau nga oki. Oi, nga orkangaka nga oki. Oi, o Yesu keriso. Only him, e le deserve il sataro. Why? Because there was no sin in him, and yet he was the only one, nga mawhai, o na maliu mo tato wang sala. Makala Paulo, before whose eyes? Akango e fasa mo sao, in a paraphrastic way, is this. O luma o makawai. O luma fōlingo ai. O luma ai, nga vali ele akale, ele ka o Yesu fasa torena. Before whose eyes? It's not before Indians' eyes, or Chinese eyes, or Macedonians' eyes. It's before your eyes, your very eyes, you Galatians. And you know, if I may, au ke kau vale inga kangaka, a ke rome e ka kau ar kau vale inga, o kangaka e lei loa mangalo o ke rison fasa torina.
We deserve to be called fools when you are ignorant of the truth that Christ was crucified. That knowledge that knowledge will distinguish a Christian, a true Christian, from a wrong Christian. O le loa nga, if I say ina le keusiano moni, ma le keusiano le moni sa, o keusiano moni, e loa na fasa toraina Yesu, e ola tu sai. E ola matau, me ngala fe mai Paulo ya Filipi mai, work out your salvation with tremble and fear. Ola mai lo whaotanga I le matau manaka tete ese le angai maku ia le oki ngoke Yesu ai le te tau ia Yesu. E ke ola malo loa whafkau e sao. Ke ola malo loa whaftau a mana ia oe. Pero salamo le whaikauinga nge sunga toina. Lau kele ke le maulunga maula lo mea no umana whaia le tua and yet nga manatu mai oia e tātou. O le aka Mekala Paulo, Meleluia Paulo, before whose eyes? And you know, from verse 1 to verse 5 are all questions, but all those questions are rhetorical questions. What that means is this: Paul knows the answer, but he still asks the question to stress, to bring forth this point. Olea, okay, rishon fasa torena, yama mafa, yama ngaia, yama natunatu, yama tatau. O tau Kerisiano, ile mea moni leo lea, o Kerison fasa torena. And when I say Kerison fasa torena, it means ele o oe fasa torena. Le aise avangoa kusilima, le aise avangoa famasingo, le aise avangoa favaivai, le aise avangoa fasiasia, le aise avangoa fapenga o ngā alofanga iai lo tātou ola keusiano I whale tonu tātou te whai esea le anga le ais tātou mea ngā whaia o le mea a koa le manga polo iai ola I kalesia I kalatia o le nei o le a e le ais au mea ngā whai o le tua ngā whaia mea uma o le alon taununga ko kolo I lalo lo loko loto maua lalo loto mama matau wava mamingao I tua. You cannot say that you love God. You cannot say that you fear God and you do not have that inclination towards obedience of His word. Ele me fai o fai o se mea normal e matau I le tua. Ai whalongon pa o kala polo I o kangaka ua makua I ka if I can imagine I lo kamai I marko ngā kalai e le misi por fuspau po lima uaika kama uaika. Actually Paul is angry. Uaika Paulo think of this profound theology that he possesses. Mafau faulu ka sili male loa. Mafau for ko na ka ye Paulo. Mafau for mala malama male loa. Nga ia te ia se sa male loto ato male manatu. Ia ngofo le fatu le I loto tangata kaltia. Me kala kuspaya. Fa ko ala kungeia Paulo. Me kala Paulo ke ofo. O ke makua yo ofo I le vave. Those are the actual words there. Famai wa wafo ina ua whapea. Listen to this. Ona vaveli liu se ina o tau. I le na walau ina o tau. I le lofa tu noa o keriso. Ai whaasanga I le tala le lei ese. You need to know your kala lei whanau le tua. E mo mia lo tato I loa le lei. O lo tato tala le lei. Esea, le anga le kasis kala le lei o ka penge I le lo langi. Ele kasiskala leo launga ina nei I tua le kele pulela. That's why you need to know the truth. Because the only way you can distinguish the lies from the truth is to really master the truth. Whako ai loa lava e oe le mea e pepelo I ngā wei loa le mea moni. Ai loa la o le mea moni. O ngā mwhaila ia, o ngā e alo ese mai I mea ele moni. No, the argument here is from personal experience. Ile mafau fau, ile vaai. Fala fai au, fala apostolo, fala keusiano matua, Paulo. Ele se mea fatau vaa le fafitau li o tupunei. His rebuke is painful. It's kind of sting. Look at this for me. Galatia vale ai. You foolish Galatians, imagine being called a fool. Imagine being called vale. It's belittling.
I don't know about you, but that's how I would feel. I'm sure it was difficult for the Galatians to hear these words, but they needed to be set straight. E mo mia le aoinga, e mo mia le whatonu, e mo mia le whasingo sao, aisea le anga ua tele le whawaleaina. Ua tele le whasiseina. Whasiseina le ua iai tutonu o le kalesia, even i aso nei. The strong words were well deserved. E mo mea singa oke lai kiki, e mo mea singa whangwhangu lai kiki, mo mea singa whamanatu, iai tātou o le akanga vali ina I lumo I tātou, e le fionga pa ia ale tu o lea, Christ was crucified. O ke riso na whasau toroina. Whamai, Galatia vale ai, you foolish Galatians. One Bible commentators by the name of Phillips, he even say these words in translation, oh you dear idiots of Galatians. O tau tangata valea, fa sososo. In calling the Galatians foolish, Paul did not mean they were morally or mentally deficient. Ele fa peu fai mai polo e va lea o pero kakawa o leanga ulu sa va vali la wala me penga. That's not what Paul says. Ele o va leanga le kawa I o le va lea lea e fatatau il tangata e faile mafau ai le faungaina. You have the ability, you're now being taught with the truth, and it's just live it in your head like a mental exercise without the application into your hearts. O le mea o wae nei, o tele nei Cristiano, ngar whakumu, o low mawhawhau theology, so you can win a debate. So you can compare your knowledge with other Christians. But that changes life is zero, no practicality of your knowledge. Leise apalainga, leise se whataunu una mas whatinonga, o low malamalama malo I loa. Tangata ua e iai le malosi anga e mawhau ai. Ai le whaunga aina. Tau ia ka ke vaiso o Facebook le aka maali e wanga. E whaunga Mandarin. What whaunga ale king po. Means you have a brain, use your brain. Ai le whakinga inga yo le ua carry ai le isonga o ngā. The principles Paul referred to are things that Galatians knew. Paul knew, these people knew everything that they need to know in Christianity. Justification by faith, sanctification, glorification, all sorts of theology. These people possess that knowledge, but this is what they fail. Olea, le mawhai ona mana tunatu, le mawhai ona tau fiofi, le mawhai ona ola tu sai ma le loa. You know, church, I always have that fear. It's not a bad fear. It's not that I don't trust you. It's not that I don't trust Christians. It's not that you're not going to do what God wants. But it's this, I always have that fear that we might grow and grow and grow and grow rapidly with our knowledge, and we cannot live it. And you know what God wants? He wants us to live our knowledge. E mana ole atua ina I o tātou ola ina, lo tātou I loa. Because this is a very serious thing. What? Deception. O le whaavaleaina. O le whaseseina. Mai Paulo, who has bewitched you? Who deceived you? The truth is, the Galatians are now being fooled. Ole mea moni ua whaavaleaina Cristiano I Galatia. But that word bewitch is from the Greek, means to deceive or practice magic. In other words, Paul says, who practices magic on you? Oi ua whaianga mangeka. Oi ua whaavale au kou. Oi ua whaianga whaalinga manga iau kou. That's exactly what's going on in the church today. A pastor will come with a handkerchief, tip it in his pocket after wiping his nose, waving it around, and people fall on the floor or shaking like they're being shocked.
And you know the sad thing? People fall into that lie. E vale ai tangata whai mai o tangata ua I loa le awhionga pa ia a le atua. That's why never be fooled by what people say. Someone might say really sound things biblically, and they don't really know what they're talking about. Why? You can see by their practice. I've seen, I've been with some people, e kalangoa mai fōlinga I loa kuspa ia, o ngā ia le skaka keke, o ngā ia le skaka ka vale, pe a kalo mai le lima o le whewhea. So that's the lesson here at whanau le atua, which is also a warning for us. Olea, e mawhai lava ona e loa le pumoni, a e whavalea ina lava oe, pe a e ola whatamala. Pe a e le ola mana tunatu, pe a e le ola whaisalama mai, e mawhau o ia, I lana tula fono, I le au a toa ma le po, lima le fasili lei. Lima le fasili e polo I. O fasili, not one of them is an easy question. Kelo o ngisi kemi, wa matuamo o mia tātou o na fasili, inisi o fasili whainga tā I o tātou o langa. Don't run away. Don't be like shy away from hard questions o tātou o langa. Aua le fefe, aua le mā, aua le pala ai, aua le sola, mai fasili whainga tā o leo langa. Langa iai taimi, e fefe I tātou fasili whainga tā pei tai, o tali o nā fasili o lo tātia ai le mea moni, mea tonu lava o lo mo mia tātou I le savalinga, le whaingo fie, whale anganga o lo tātou iai nei. Whakaika inga, strako lava oi le ika. O le fasili e fefe ia oi o le fasili lea, ai sea mea ke ika so oi. Struggle oil le jealousy, o le fasile ke mai, o fasile ke solai, o fasile ke le fifa long oil lea. Why are you so jealous? What is the purpose? Why are you so jealous? Le me ke loko le hanga umi e. Ava pe o e ke whawai vai, o le fasile whainga ka ke fefe, ma aunga tau ka linga ke whalonga o fasile ngai. O le ale me ke soonga whawai vai ai. Kango lava ia Paulo I le au, o le whawhika auli o ka haka kalatia, o le a. O le iloa ai le ola tusai. O le iloa ai, o le iai o le pumoni, ai le manatu ma mawha iai. Whamei kala Paulo, o lumo o makau ai, who's the eyes? O lumo o le mai moonga ai, o lumo o le vava ainga, o lumo o le a o onga ka ai. O ai a o onga le melea. O inga vava ai melea, o tō kalatia. O kou. Ele o lau vaenga lai o. Ele o Macedonia, ele o Filipi, ele o Corinito, o tō. Before your own eyes, your very eyes, this picture has been portrayed. What is happening now? And that's why they were so deserved of those hard, strong words. Foolish Galatians. Whamai, Galatia vale ai. Oi ea na ia pelongia o tō. O e ua tūsia I luma o tō lava mata. Before your very eyes, this picture was portrayed. What picture? Christ was crucified. O ke riso na whasatorina, pero whatu whanau le tua. E ngalo ia te oelea mea moni tā ua ma le matanga o fie. Se umau me whai. It can act like it was you that was crucified. It can act like it was you, the source. It can all lie. It can mafau away. Paulo vakaka ele right whapeanga o Yesu, but you know what? He never had that thought. Ele mafau whapena. O mai lau whai loko e mariwhinga whai kaanga whai ele talo Yesu. Man mga kora ulia o kaungkongi ma ai alu whinga lakara Yesu whai. Mea, awa toang sala. Mea su, e o lava ia te au. I don't condemn you. But he was the only one that deserved to condemn people. Why? Because he was the only righteous one. It was him that was crucified. O ia nga whasatorina. We see the clarity of the gospel message here. Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. It's before your very eyes.
O luma o maka, o oenga e ngofo inga, ai whai e sa vele aunga asosai. La unga ko ma o I, vali luma oe, o ke rison whasa toroina. Ai mua alewa ngoi whawale ina oe. And that's a serious problem. Ile lotu ia sona il whanau le tu. Minko lava tangata sao matangata whawale ina. O la whakasi lava kangaka lai lore mea moni matangata ua whase se ina. O le kua inga mangingo nganga i ele launga ina e paulo tala lei kalatia. But there was a need for a straight, simple answer. There was a need for a yes or no answer here. Look at verse 2. Whamakara Paulo. Ua ole mea nei o te fia I loa ia te otou. Don't tell me about your neighbor. Don't tell me about your past. Don't tell me about your favorite food or your favorite place for holiday. Don't tell me how much you know. Don't tell me how often you take your wife for dinner. Don't tell me how much you earn weekly. Don't tell me about your talent and your gift. Don't talk about any other things. In other words, Paul says, do not muck around the bush. Tell me this. And I'm looking straight at your eyes and say this. If I'm paraphrasing, Paul says, this is the only thing I want to find out from you. This is the only thing I want to know about you. What? Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Afafengo fie tau mai se fai mai sokala. O lea nga faolaina oe le tau sia le tula fono po lo fa longo I le upu ale tua. Leanga o le whaavale anga ngā whaseanga ngā leo kongo loko lea. Now, Paul called them Judaizers. These are the people now come, they are Jewish Christians, come with this message. Now you're Christian, you need to do certain things. You need to become a Jewish first in order to be a Christian. You need to keep the law in order to be fully saved. You know, all you need is Christ. All the other good things, all the other charitable, loving works that we do is the results of our faith. O le whai loanga, o tau nuunga, o fua o le tātou o langa, wheliwa ina. Tātou te le whaia mea ngaina I whaola ina I tātou mela kara Paulo. Kasi ale mea kalatia o te whia I loa mai a te o tō. Tau mai I le mea lea. Nga whaola inga o kōkou kausinga a kula whongo, pe nga whaola ina o tō. I le alofa tū no keriso. Ina o tō talia e ala I le launga ino le whionga pa ia ale tua ia te o tō. O le whisili ngā e wha ina I le whawhia ami o tonu. Whisili ngā e mā I le self-righteous. E mā I tangata whamau o lunga. E mā I tangata mapo e ka le sia. O whisili e whasala ina le loto o tangata le manatu mamafa I le upu fola ina ale tua. O la whisili lea. O whawhenga whaola ina oe. Whawhenga whaola ina. Whawhenga veo ma Cristiano. Before your very eyes, this picture was portrayed. O Yesu na whasataro ina. O le whisili o lona tali e le fia whaalongo iai le whawhia atua. E le fia whaalongo iai le whawhia ami o tonu e ti ngā I le loto le wharasaio. E ika le tangata mapo tapua inga. E le fia le tangata le whamaoni I le tua. E whangoa ma le fia whaalongo le tangata e sola ma le fia whaalongo I le upu a le tua. The foolishness of switching horses mid-race. O se tasinga mo ngana wha Britania. Think of this. You're on the race. In the midst of the race, well, if you feel and you think you want to change your horse in the midst of the racing. That's how fool are you
when you do this. And that's why Paul called these people foolish people. Asia, nga ko a maka de fa Cristiano, nga ko a maka fa le nganga, a lela fa uma fa le tino. You have been severed from Christ. Listen, this is the result of those who want to do their own salvation. If I may, you have been severed from Christ. You who are seeking to be justified by law, you have fallen from grace. Pau lava leo le mafuanga e ala yonga le ola le kangaka ole wa noa ma le lofa tu noa ole tua. Thank God we are recipients of His grace. That's why mea wo ola tato. O le ale leanga o le whaua o le tino. O le ale leanga o le taua miotonu le tula fonu. E leanga, e le lava. Nanga mga o le atua i le tau I ato toa ma le lei le tau langa se lau pasenge. A fe merkala Isaia, o lau a miotonu e pispisia pei o le I o le mai. O le I o le mai e ai e lango, e mangongi, e le ai, e matangal, va ai makangal songsongi, makangal kango. That's how your righteousness is. Simply means you cannot keep the law as God required. That's why Jesus' law keeping become our law keeping. Wa velus kai Yesu ile tula fono e faima tato usta inga. Mai kana Paulo ua na ole mea nei o te fia I loa ia te o tau. Pena maua e o tau le nganga I ngā luenga o le tula fono. Po le taulongo longo atu le fatu o tua verse 3. Tau te whaapea ea o na vale lea. Mai, na mata ina o tau I le nganga, pe whaai uina nei ea o tau I le tino. Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Ko anga le loku, o lau fai mea le lei le loku, ave uma o tupe, ke ele le anga, ile mai wha kele o kupe man kako loku. A le anga lo manatu, e olai oi mea ngā. E le olai tātou, o fua ngā o olai tātou. A mela kara Paulo, those things were severed us. A mai ya Paulo I, are you so foolish? The need for perseverance is obvious here. Mai pena o mai fua ia te o tou ia mea e tele lava pe a whai e moni no o mai fua. E uma koe ngā lue, e uma koe ngā whamaoni, e uma lo lofa ma mea uma ke whaia. Nothing can match the price that God has redeemed us with. Which is what? That portrait. Do not forget. Au ngai ngalo le ata le ngā mai Paulo. Ngā vali o tō luma. Me ngā lema kua iofo e Paulo. Vali o ko luma. You know, there's difference between witnessing the portrait that is finished, the picture that is already done, and witnessing and enjoy the procession of the picture that you saw the artist start from the beginning until the end. You know which part was the first part. You know which layer was the first painted. I knew it because I went to that school. Or is it like you can see the fade from dark to light, from high to, it's called perspective, from close to far. You enjoy it when you see the complete picture, but you even enjoy it much more when you saw it start from the beginning to the end. Whapengalan mele o foi polo I fe mai nga vali la kale ko luma nga to lo le amatanga se yo lo na mutanga ai fa fe nga ko ku ai muli aku I le aka se. You know, it's about time you need to glue your eyes to the right picture. Ile aka sao. Literally application. Go because sometimes what you see enter your head and you eventually talk like that or act like that. Mengat whaang kuskemi peo kau ma ai ma kuikuia ma lo mangu ki nguki ia whaupunga lo makua I skemi ia polto ina skemi.
Kasu kasi pora os kemi ke falongo pe pa ovo ngara uma mulu ke foi o moya. My polo, before whose eyes? Your eyes. Nga mali ai le atalea o Yesu na whaasatorina. Whanau le tua ua nao le whaatuatua e whaolaina ai tātou. 6-9 is the argument from the example of Abraham. O le whaatuatua. Abraham was justified by faith. Verse 6, even so Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. And it's funny there, before the law was given, before Abraham was circumcised, he was considered a righteous man. So what righteousness we can get from the law? It's saddened that even some people can't see that surface simple truth. In verse 7, therefore be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. Can you see some therefore be sure that it is those who are of faith, not those who are of keepers of the law. I'm not saying that's not what I mean. We're talking about soteriologically issues here. Verse 8, and the scripture foreseeing that God will justify the Gentiles by faith. And that's including us. I might preach the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nation shall be blessed by you, in you. And verse 9, that's the summary of this. The bottom line for God's blessing is faith. So then those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. Remember the picture. Not my picture. The picture that Paul portrayed. Christ crucified. Well, I've already seen Mankuala picture, but us, Manatua Tatuata. Manatua Leaka, O Yesu na Fasataroina. Wafa Mangaloina Tatuang Sala. Wafaolaina I tātou le whatuatua. Watongi olaina I tātou. Wafai Yesu mau tātou alii. Whanau le tua, ia pule nei le tua. Ia mana tunatu nei tātou. Ia aua nei ngalo ia tātou. Le ata ua ona valina. E le afionga pa ia le tua. Mana au ona before our very eyes. What picture? Christ was crucified. Okeriso na fa'asatarina. Not you, not your pastor, not any loved ones of us. It's Christ was crucified. Church, do not forget the picture. Our newly wedded couple, keep imitating God and do not forget the picture. Shante, keep that picture before your very eyes. If Singy kind of start to play up, tell him this. First of all, say, imitate God. First of all, say, remember the picture. Christ was crucified. May God bless your soul as we hear His word. Le tulo mato li mato faftai mafamanu inalo suafa. Tu solo famanatu ya mato o fionga. Le ia temi mato te. But we thank you for reminding us this morning, Lord, of that picture that have been portrayed before our very eyes. And we pray and ask you, Holy Spirit, to give us the strength, empower us so we can live in remembrance and practice
of that picture, O Lord. Whapenau na whaia I mātou ma ekalesia ma whanau ia te oe e whaia lo finangalo lo mātou atua. Lele ia mātou te wala au foi I le nganga mau lalo I o luma. O ani mea o mātou whai e le atangi ailo mātou usta ia o lau tala le lei le atua. E atanga ia aipe o mātou muli atu se tala le lei ese le ali ie. Ta maa wha mole wha mangalo mai I mātou. Whaia I mātou ina ia pa ia I o luma. Whaia I mātou ni tangata vivi e te tau. Maanga waa I o luma. Ina ia fia mai lo fina ngalo. Manuia I mātou e tu solo walofa. Mātou te talo ta maa. Whapenau na e anga lelei lau whanau o mātou mafuta I le nei tae ao. I lātou uma. Whapena o na o iai le nei a onanga tofsia malaunga te sia I mātou I manuia o I ovalo mātou ali. Si o mātou ta mā fo I male whanau o mātou mafuta le nei a fiafi ia iai au whamanu ianga lo mātou ali. Whafuololo na soifua whi au mga luenga o e whina ngalo ai whao ngai nai o ia lo mātou ali. Ta mai le whangalo ina la a mātou whanau pe ona sa tu ina ati o luma il Sacramento le whapoiponga talo ia te oe fausia ngalue ina o la ua loto ia o la matata o la mi ngao o la ana ia ua fionga mawhaia lo fina ngalo ia vea I la ua o se ulunga ali e atangi ailo ua lofa I le ekalesia ma le ngā ua inga lau ekalesia I lo mamalu Iova mātou talo lea tamā e la tu lo suafa Yesu Amen.